Kumin sang ni le som ni missionary day September ni som ni le panga chu pathian khongai na zara kan lo thleng le tareng maya pathian ko ran ho mun sang om te lalpa Isu Krista mingin chibai kabu ka chu kumin hi vandoi thak takin khovela COVID-19 si ale na wangin harsat na tam tak kan to ka rongbol na konga te sum le paya te harsat na kan to ka duang tokin missionary day te po tun ma kumdanga kan lo man ang khan kan mang thei don lova amara chu mani om huna he ni poimo tak mai hi thanem ngai taka mang turin pathian ko ran ho te kangenin kan cha du chu ni kan general mission department hi alanaw pang lea sang khajakua somsari le pani February tha khan din ania kumin chu kumsomli le pariat kan lo tlinna alo ni ve tamaya amaro chu pathian na tho pui tu kan ni tat awangin lalpan na sa takin mal min soma kan malang na po na sa takin ma lalpa tho pui na zara kan la chaka general mission field po tuna hian disika mun thum lai chu kan lo hlang kai ta a infal te po field ni thin kha disika kan hlang kai a Tripura te po tunma mission field ni thin kha disika lo om ta a South East Nagaland te po chu tiang ang chu ni tuna hian mission field pakua kan la ne a chung te chu Arunachal mission field te Assam mission field te Upper Assam mission field te Bihar le Jharkhand te Bhutan te Dimapur te Andaman te North Bengal and scheme te Orissa te ni henga hian thoktu thatak tak te an om meka tuna hian thoktu za somthum pasari kan lo nei ve ta ani heng kan fil chunga hian tun din huna chon member sang kwa zasari somsari le panga kan neya kumin sang ni som ni hian ringthar lalpan zalile somruk le pariat min pe a alom om kan ti khop mai lali Isu Krista chanchin thril hi harsan tam tak tong mai la kan ban san thiang lawa lalpan mo phur na min pe ani ti kan hriat ring a tha lali Isu Krista khovela aron kal chan kha lukajiak bung som pakwa chang som kan thiar chuan zakai hena lalpa pathian chuan he thu hi asoya boral te jonga chandam turin mihring fapa hi alokal ani rengani ati ani chuti chuan vana Londona apostle te hena khan thu cha poimo tak mai acha marka bung som paruk chang som panga som paruk kan chiar chuan khovel zong zong akalul thil siam zong zong hena chanchin tha hril ro aringa baptisma changchu chan damin an omanga ring lo ero chu thiam lo changin an omang ti in thu alo cha chuti chuan apostol ten thanem ngai takin rong an bola India ram Madras thlengin apostol te kharon kalin chu rong bol na chu an lo thokani amaro chu an lo boral zota lalpa Isu mingin harsan na te antoka ti du da tan te antoka man lo martar zota chumin huwa chuan keini Pentecost ko ran kuta hian lalpa pathianin he chandam na fam kim hril na hi alo da ta chutiang chuan khovel pum huapin he chanchin tha hi kan lo hril ta ani chuan he chanchin hril na hi polaten an soyangin keini ring tu te kuta alo da ta ka chuan korin lekhathon pakhatna bung ni chang som paroga keini jong Kristaril ru kan puani ti in alo soya chuan thon khat bung thum chang ko kan en chuan keini jong pathian ha tho pui tu kan ni atia chuan Pentecost ko ran te hi pathian ha tho pui tu dik tak khovela tu na hian keini lo churin chan anei lo wangin he na hi kan lo chun jom ta zela pathian ko ran te hian he na poimo takhi kan mut thluk san theilawa
kan mut thuk san tur po an hek lova he na hi kan chun zom zel turania alo kal le ma chu kan mo phurna ada awangin har san le ti du dana mo khovel bo ruak Sri Lanka ra po thei top kan chu angaya chada chuan he kan rong bol tu te kan missionary te point se om na kara Sri Lanka ra thei top an chua an nu na thapin rong an bola kumin hetiang khopa har san na kara por ring thar zali le somruk le pariat general mission kan han nei ringot po hi alom om kan ti tak meu ani amaro chu rong bol na chu kan marwai tu ten kan missionary ten thok don ma se khatingot khan an tho theilo awangin kan vaya kan tran rual angaya tam tak chu lalpan min ko dan ai nang lo ema a then chu rong bol kal chuak tu ra ko te then chu thil pe ka rong bol tu ra ko te kan ani chu wang chuan keima nin talen kan nei theu le lalpan min pek na thewa khan thei top kan chua apoi mo hle in ka sia thil pe ko a hian han sei lok ta ila ton a hian in bu fai tham kan ti rong bol na hi apoi mo maya sang ni le som pathum akhan executive board chuanin Kolkata alo pas to sang ni le som pali atanga mangtan turin tuna hian lo tia chu kan bu fai tham then hi mun thuma then turania mun khat chu tual chunga mun khat chu districta mun khat chu general missiona rongbol na turatana ti alonia hei hi rongbol na poimo tak ania wangin ngun tin le tlang tina pathian ko ran ho ten dik taka kan ti chuan he mission field rongbol na turatana hian a poimo em ani kan du tho na wanga lo dik lo dewa lo ti te hi lalpa ngai chuan thil fel lo tak ani arinom chu wang chuan kan bu fai tham te hi mun thuma thenin adik nang taka kaltirila tual chung tan thanga district tan thanga general mission rongbol na turatana po thil poimo tak ani awangin chung katin ten pathian rong kan bol na ni ti kheringin tun aya thanem ngai zo ka rong kan bol poimo ome pakhat le chuan partnerin missions PIM kan ti hi hei hi kum sang ni le pakua tang khan tho tan ania amaro chu sang ni le som le paruka khan apek dan le apek za turte ti dang lam ania PIM kan ti hi missionary te hlo turatana pek ania hei hi mitom ngai te district angte bial angte tual chung angte khatiang ang khan mi mal te na missionary kan som na turatana roman poimo tak ania chuan thakata cheng sang khat pe in kum khata sing khat le sang ni kan pek chuan missionary pakhat som kan ni theya hei hi kan mission department chuan tun huna phei chuan in kan kalna kan chak na ber mai ania theito chu in chung ko tin te ko than tin te bial angte po in theito chua he nai kan chun zom apoi mo mani ti kan soitel bu du bokani tin hei day kan han mang don ania an har sata ban chin kan soita ang khan khovel bo ru har sata wang hian kan man dan ai nang don hau lova athen chuan he mission day kan mang thei lo po ani mai theya athen chuan zana chau te po kan mang thei ani mai thei eng po ni sela kan dan ding lai angin he missionary day ya kan tholom hi general mission department culture ani angin biala kan thelu tanga bialin district a thelu tanga district in general aron thelu donani chu kan rong bol na turata na thil poimo tak ania tin mitam takten kan thanem ngai na wangin missionary te mangai na thil thol pe tam takte an pe kumina apo covid-19 na wanga general mission har satna te chu mitam tak thanem ngai na len khongai na wangin sut kiani na oma ei tur nei loten ei tur te an nei pha kan lo ema an ni po an ni ani chutiang ang chuan hei me feel han nei ta ga chuan an tan biak in sakte angaya biak in munte angaya chung zong ta na chuan
Paul le ko rante bial te le mimal te po in chung biak in tan chon sum tam tak in ron seng thina in ron pe thina North East India Mission Department in chunga kan lom em ani chuti chuan he rong bol na hi eng te kong zom ke ni ko ran hian phatsan thei kan ni lo wangin thei top chu in lali suak Krista en reng chungin tran la ila chuti chuan mal som na tam tak kan dong do na lali suak Krista rong bol tu te lal pan bin tha tham don hau lomani ti hrengi langin he kan missionary day polhim takin mangila lok takin bial le local le district le general theng po he mal som na rai kan mu theina turin lalpan in za in mal som chu ro se amen